Uvaženi predstavnici medija, dragi prijatelji, na početku želim da izrazim veliko zadovoljstvo što danas u ime Nove snage Srbije učestvujem u stvaranju nečega što je nedostajalo srpskoj političkoj sceni, a to je istinska alternativa ludilu u kojem živimo. To je treći put između sadašnje i bivše vlasti, to je patriotski blok Novi ljudi za promenu sistema. Nova snaga Srbije od samog osnivanja 28. juna 2016. godine ukazivala je i pozivala na objedinjavanje svih rodoljubivih organizacija u snažan opozicioni savez za slobodnu, samostalnu i suverenu Srbiju. Naš program temelji se na nekoliko ključnih programskih načela, poput odbrane Ustava, očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, zaštite porodice, tradicionalnih vrednosti i Srpske pravoslavne crkve, zalaganja za demografsku obnovu Srbije, ekonomski i ekološki patriotizam, političku i vojnu neutralnost, srpske integracije, strateško partnerstvo sa Rusijom i naravno promenu celokupnog korumpiranog pravosudnog i političkog sistema u zemlji. Dakle, prilično su očigledne ideološke i programske sličnosti između Nove snage Srbije i Srpskog pokreta Dveri i kada na to dodamo našu višegodišnju težnju za ujedinjenjem patriotske opozicije, jasno je da smo mi vrlo rado prihvatili poziv gospodina Boška Obradovića na ujedinjenje i zajedničku borbu. I ja koristim priliku da mu se javno zahvalim na tom pozivu i da odam priznanje njemu i rukovodstvu Srpskog pokreta Dveri na tome što su prepoznali važnost trenutka, preuzeli odgovornost i prihvatili se uloge stožera ovog širokog, patriotskog, nacionalnog, ustavobraniteljskog okupljanja za Srbiju. Boško Obradović se u svom dosadašnjem političkom delovanju dokazao kao iskreni i beskompromisni borac za Srbiju, srpske nacionalne interese i srpski narod ma gde on živeo. I zato mi pružamo punu i bezuslovnu podršku njegovoj predsjedničkoj kandidaturi. I na kraju, hteo bih da istaknem nekoliko važnih poruka koje po mom mišljenju predstavljaju suštinu sporazuma koji smo mi danas potpisali i koje su osnov našeg budućeg zajedničkog delovanja. Stop kriminalu i korupciji, hoćemo pravnu državu i vladavinu prava. Stop strahu i teroru, hoćemo da živimo kao slobodni ljudi i da dišemo punim plućima. Stop Rio Tintu i COVID propusnicama, hoćemo poštovanje Ustava i slobodu izbora. Dosta nam je laži, vreme je za istinu. Dosta nam je podela, vreme je za sabornost. Dosta nam je istrošenih, kompromitovanih političara, vreme je za nove ljude. Vreme je za promenu sistema. Kako radili, tako nam i Bog pomogao. Hvala.